Plavo more, obala, odmor, kupanje, tišina ili senzacije i pustolovine mnogima će ove godine ostati samo neostvareni san. Prilike u kojima živimo, situacija u svijetu i pomisao na zagonetnu sutrašnjicu mnoge će Zagrepčanke i Zagrepčane prisiliti da ovo ljeto ostanu kod kuće. O moru i Dalmaciji ovo ljeto samo ćemo sanjati, pisale su zagrebačke novine početkom ožujka 1940. godine. Usto je i uvođenje bezmesnih dana misli mnogih okrenulo prema moru. Naglo je poraslo zanimanje za girice i srdelice. Gradskom je ribarnicom odzvanjalo. Grande sardele, tvrde, friške, lipe. Mi smo ljudi s mora, poželjno je, ali kupit se ne mora. Pogledajte, milostiva, bite fravu, io prego signora. Škombre manje 12, veće 16, srdelice, girice, lubini, jastozi, barbuni, lignje, sve jeftino. Ima sam ih 100 kil, sve toga mi duje, ako ni da Bog da odavdi svoje kuće ne vidija. Kupci su se kretali gore dolje ribarnicom. Svatko je htio jeftinije proći, no iskusni se ribari nisu dali smesti. Znaju da će se milostivica vratiti i platiti traženu cijenu. Oko 10 sati na ribarnici je najživlje. Najviše se prodaje girica, pa srdelica i škombri. Plemenite ribe prodaje se vrlo malo, žalili su se ribari. Jedan je razlog što su girice jeftinije, ali kupuju ih i bogate dame. To vam je zato što u Zagrebu ima vrlo mali broj Zagrepčanki koje znaju prirediti ribu. One većinom prže ili pohaju. Zbog toga se najviše proda plave ribe, dok na primjer zubace, salpe, pagre, škarpine i ostalu ribu koja se priređuje lešo ili na brodet uglavnom kupuju Dalmatinci. A stigana, komentirali bi oni na ribarnici. Ja ne razumim ovi narod ovdje. Koliko imaju sola da kupuju girice? Vidi ovega blaga Božjega na peškariji, a oni imaju gušt na sardeline. Da je meni ima toliko sola da kupi bi ja one lipe barbune pa onega smudunta. Čudan svit. Vidi se da nije od mora. Njihovo je razmišljanje nekako potvrdio i razgovor dviju domaćih gospođa. Kaj ste kupili za obed, gospa Mira? Ja sam zela srdelica. Ja sam kupila lignje i barbune. Moj muž je Dalmatinac, pa on zna kaj vredi. On vam danas i dela obed. Da vam prav velim, gospa Anka, to vam je čist drugače kad on zrihta.